dengan kek no ya uni usok kompor oh dengan habu uni simit te simit armit hadu bakan dala iba barokoi te ngan sa bam no ngapediang sobhaya pi barok ki perlok saka channel jonga te nget pia syai pia klain nga te ngasai nga klain ba te hakan ya kapor ngan walam sapi kumno bangan set ya uni chicken bread crumb te ya uni do kani kadika do siar ngalade pon te hangnia pede nga pelait no ya kising nama din nang to pede ngan sagrain ya kani kado siar te ngan hangnia pede sibit ngan ai ya upiat urun su using ya kitur ngan sagrain lang sibin te uni du do siar tu banga penkut mene te banga ladep grind te hangnia pede nga ai urun sun upiat bat using te nga ai tang kendiat ngam ai bun ra te hangnia pede kania pede melu te urun somarit usenrai bat chili powder te uni ude bread crumb uni de bread crumb but uni ude corn flour mo de bread crumb te uni ude bread crumb ni ude bread crumb te ngan pen iya pi ya bread crumb te ngan pen iya pi ini ude bread crumb ini ude bread crumb te ni pede ude corn flour dengan kale ya kane ngan saset lah hapo ngan kale no ya kini ini kijing syok meni uni upiat urun sun kumbang ala batai meni ngan kale ya uni kum tu ni upiat uklem ni bah tang ba mle ngan knyot lang hang ni dengan ai melu ngan ai kini barok khot hang ni dengan klek kumne hadu bandani bah hadin nang to dengan corn flour masa te mentahang ni la ilong bah la ilong bangan ai no do uni corn flour kanang ba un kam dambit kan diat hapor ba yu kanang ba kan nempra kan ni ka yu ngan ai nganem ai bun ngai tang diat dengan kenyot yu uni hadu ba kendaya dambit lang bah saya udah usah apa ngan pede ngan set bak pelan dengan kot bentuk dan bok bakam kenyang dengan namu dan kenyang dengan kot bentuk nyau kaki nyau dengan ot yu unia kumtu hadin nak tu ngan sesedi ini ini dengan lek kumtu di hadin nak tu pede ngan sahabat pelang kenyangnya virus sapersang bantrai kunyong kabang bah muho marun jong hau da muda meriang segini om sukom cit benani usuk mantau ni belum seeng nah percang ni pribadi put nang du hang ni pedengan sedi suayo unye untuk bro apeli
ngan penduk syuai kadin. Ti uni bede ngasyet dai dak sau ngai sau artili bedai ngan kon syua hadin tung sakala nganam ai ngan ai betang upiak dengan syet ni hang ni ngan pensiau kumpu dalam long dengan sakala dengan kelano kumtu ngal aku kok ban pelat kadang ngambil nak pilih konsep dengan untuk suka. Yang ai apeli pelan ngaladep ai sok marit ngan ai muluk hang ni lại dân học ni pada pelang bangal adik pon ngalak adik king dia mentah pada gas dengan sim suah kapeliang ngan bu hang ni ngan bu suah kumtu marjong sak mumreng ni hau nelek nang dak sini bung am ni nang du dasar pra uni nang du ni yak te tur la dem ini net pra nang du dak am ni nang du bon e plat le ba upulung no tak bun plat peleng normal ngasih pang uwe iso dengan ti hau ni pedia mentah ngan ayu uni hang ni itu dengan sakle lang pen pra bahaya kan ka bentak ka basah po kumtu oleh deficit nang ni sa lek meriang uni sa syubak baik ada ikut ni sa syuk lek son baik nang du mai syuk meriang tersene don kanje ban kela uni syubak baik nang du kra sa mu meriang ni ma jong hau tu na dep le nde sa ban cin ni tenam nan kani kelatan men ngasyat kambun nde long rasa taru ti ngan sim bahaya uni nang bakane kapelung kan mohot kumtu dakane kasiang bet dengan bu no hang ni ai bo ui be kumtu siki ngan pendri ya kadin han ni muho marang jong hau jadi sini dulu jong hau muho marang jong pom mon nang duong dasar kom sa wo jam pelai mai gau ji pelung nang plek belah na duong fa syubok bikinang dia dan penduk dit da ke doan da mak ek mon dan nelak bang tong be usi nyang du nang du wat be nyang dit nang du dengan tong ya ke nyang nang ke halos kani nang ba tan ik nek katuka
upiat ang taon ini upiat at lem bangalak le so mungkin ay tang arti ya tercang ban sini ode magnjong di ini kom le benar ni hingga tiru perlak ka tercang ban le di tentu na tempelasi ya kan ya titik di tentu nang ba ini upiat unsong de hang to halor jong ini ini so banyak dia ngan penhiat no ya kadin nang ba ngan tong kum tu ya kan ya peniang nang ba kan itu peniang api kamati untuk sukti so bayangan jong long dengan rak no ini oh ibang ni yang pendip na ikagas ti hakane kapor perlok ngaladep sen ti uni de u so baingon bat peleng tu bangal akhle menia nang ta uni de u chicken bread crumb uni chicken bread crumb ka to ka bangal apen iya phe menia kum tu hi ti hang ni dai ti uni de u kliang siar ti ngasang ban bam no e kane ka ja mar bangal aku abam manga aku abam pengat kane ka do pen manga set kum ni pane kane ka do kabang tang bakalong pengat pat ti perlok yo le se dona pedang jong piki bakwa ban shet yo ni bread crumb bat kane peleng te soba sait ong yang haka comments jonga dengan sadon bat pi bangan reply ya ka comments ka jong pi te so bangon lada ngaset kum ni ngapang ba te piru sak persang ban shet Bang, ngambam so jauh. Ini te ubang ngapang sisa.